Buenos días con ustedes todo. Mi nombre es Janet Medina Phoenix y este día quiero share con ustedes pakimodo tiene aseguranza na kita ay anak de Diyos. Last time yan share yo pakimodo kita keda real anak de Diyos. Kung ito yaresibi ko na Jesucristo na tiyo corazon, congratulations. Man-share lang yung verses or palabra de Diyos na Biblia donde tadalikan natin asiguranza na cuando yaresibi kita con Jesucristo en yatong corazon, kita ay anak de Diyos ya. E no hay ka natin quien puede sacar na palma de Diyos. Prinsipyo kita na first verse diaton, una verse diaton. It's found in Ephesians 2:8 and 9. Efeso 2:8 y 9. Habla na palabra de Diyos in English. Translate nyo in Chabacano. In English, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In Chabacano, kay por causa de ese gran favor de Dios, tiene ya ustedes salvación por medio de fe con Jesucristo. Esa salvación amo el regalo de Dios y hindi ustedes ta puede tener con ese por causa de más que cosa buen trabajo o acción que ustedes ta puede hacer. Verse 9. No puede ustedes tener salvación por causa del mga buen trabajo que ta hace ustedes. Por eso, no hay ningunos ay puede tener orgullo de tener salvación por su mismo fuerza. Efeso 2:8 y 9. So, anong lesson natin dito? Siguro talaga tu pensa, ano to ay, buen gente man nyo, na yung habla malo, na yung mata gente, na yung mangkabit, na yung sakakosa na hindi di miyo, na yung pelya. Tadali pagano yun na poor, tadali pagano yun na mga gente necesita sen, tadali yung kumekunila, tayo day mucho gente. Well, kung sa tabla na Biblia, el salvación que recibe tu, hindi dahil sa dito good works. Kaya no hay ningunos tiene orgullo, you know. Now, talaga to pensa, naku sa manakal di may mga trabaho yase bueno. That comes after. Dadali contigo si Lord, after ya tu recibi ko na Jesucristo tu corazon. Dali contigo gracia, dali contigo grace, para pwede tu ayuda mas pa pakimodo tu ta ayuda con mga ente antes. God is a giver of good gifts. The Bible says so, tadalili gracia ka natin, and bindisili contigo kasi tuya si bueno. Pero el salvación, hindi dahil sa bueno tuya ase. Now, man ilustrayo pakimodo. Por ejemplo, este banco onde yo tasinta ahora, tasinta yo buenamente, ta tenía fe, ta creo na hindi yo man kay con este banco. Kay, kung hindi man stenara o hindi man siguro stenara, ben sturdy le, ben strong at le. Tamira gacho hindi gacho kay. Amo también ayatun fe con Diyos cuando i-recibe kita con nila di yatong corazon. Tatene kita fe na al salvation through Jesus Christ alone. Hindi na natin mga good works, hindi dahil sa mga kosa kita ase bueno, yabla kita bueno, ipensa kita bueno, kundi yaton fe lang con Jesucristo na yung murili na cross, acabar resucitale, ahora talyanle na Diyos Ama, talyanle na disyo presensya, and someday, habla ng Biblia, kita también, kung ora di aton, para anda na cielo, manhunto kita con Jesucristo forever and ever. And tiyan kita vida eterna. So, una verse. A segunda verse is found in Romans 10:9. So, Roma 10:9.
Okay. Romans 9 in English. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa Chabacano, tabla, cita declara ustedes con el mga gente que si Jesús Cristo amó el Señor y na de ustedes corazón, ta cree que Dios ya hace con él levanta en el lugar del mga muerte, entonces Dios ay salva con ustedes. ¿Ta cree ba tú na si Jesucristo ya murió na cross para salvar contigo? Para perdonar tu mga culpa? Congratulations. Amo kal asiguranza dos tiene kita. Na kung ta cree kita con él, tiene kita salvación. Tabla aquí. Entonces Dios ay salva con ustedes. Okay, number 3. Asiguranza. Third verse is found in 1 John 5:13. 1 John 5:13. In English, habla aquí. Okay. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may have believed on the name of the Son of God. Na Chabacano, 1 Juan 5:13. Te escribí yo carta con ustedes, quien tiene fe con el Hijo de Dios, para saber gayot ustedes, que tiene ustedes vida eterna. So yan, asiguranza. Kung believe to con Jesus Christ, tiene tu vida eterna. Na ika-4, asiguranza, is found in Revelations 3:20. Pinaka-last na chapter in the book in the Bible. Okay, Revelation 3:20. In English, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Si Jesucristo to conversa ka naton este verse. Again, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Na Chabacano, tabla. Uwi ustedes. Taparayo na puerta de ustedes. Puerta means ito ustedes corazón. Ita saludayo. Si quien ay uwi conmigo. Habla si God, no? Si Jesus. Saluda. Ay abrí el puerta. This you heart gata. Ay entrayo na su casa. Y ay come kami dos junto. Amen. El meaning de este come kami dos junto is a sweet fellowship with God. Isn't that wonderful, no? Once ta cree kita con Jesucristo, talyali ahora, tanak kung nay man to ta cree, tanak le na dito yung door ara ta abri. Tas pera lang contigo ke abri dito yung corazon. Na kung nay man to pa recibi con Jesucristo, quiere tu recibi con Jesucristo na corazon dito yung, kasi Ele naman tadali ka naton eternal life, man giyayo contigo ahora. Man repiti lang tu di este rezo. Okay? Reza kita. Señor, te pidió perdón de mío mga culpa que ya pensayo, ya habla, ya hace na hindi bueno na presensya di tuyo. Perdona conmigo, Señor. Te creyó si Jesucristo ya morí na cross para salvar conmigo.
Él lang tadali conmigo vida eterna. Jesucristo, te recibió contigo, na de mi corazón. En ahora mismo, tú ya al de mi Dios. Te dedicayo de mi vida contigo. Entra na de mi corazón para puede kita tener buena relación. Habla tú na Revelation 3:20 na tú come junto conmigo. Tiene kita sweet fellowship, Señor. Bendice tú conmigo. Bendice también tú de mi familia. Na sila también recibí contigo na de la corazón. Gracias, Señor, na vida eterna que dale tú conmigo. Principia este día. En nombre de Jesús. Amén. Congratulations kung recibito con Jesucristo en tu corazón. Tabla Biblia. E tú ay anak de Diyos. Na John 1:12, ya habla. Okay, John 1:12, okay? To those who believe Him, to those who receive Him, He gave the power to become sons of God. Another assurance, ika-fifth assurance, na ito ay anak de Diyos. Kung takretu, i-receive ito kung Jesucristo, then ito ay anak ya de Diyos. Man-summarize kita kung naka 5 verses yan share yo. Number 1, Ephesians 2:8 and 9. Jaton asuguransa tiene kita eternal life. Kung tatene kita faith con Jesucristo na Ele lang gayod. El di aton bridge. Jaton daan papuntang langit, papuntang Diyos. Hindi jaton mga good works. Kasi al eternal life, al salvation, gift the Lord kanaton. Tinilang kita faith. Number 2, Romans 10:9. No? Kung takre kita con Jesucristo, tiene kita vida eterna. And 1 John 5:13 is the third verse. Again, if we believe in the Lord Jesus Christ, tiene kita vida eterna. And then number 4, anong verse di aton? Revelations 3:20, tanakle di Tudor. Kung hindi pa tu ready ara, cuando man tu man ready, no? Recibi con Jesucristo. So, recibi tu con Jesucristo, tiene tu vida eterna. And as ka-5 verse, kung takre tu con Jesucristo, na Elia mori na cross, ya bibile, yandala na Diyos Ama, ahora te espera contigo, cuando le saca contigo, tiene tu vida eterna. Congratulations. Kung tiene man tu questions, man-send lang tu message kumigo or man-send lang tu message ali na YouTube. And then for our next message, quiero man-share con ustedes, pakimodo bibi na anak de Diyos. Kaya al mundo di aton, bien malo kayo. So pakimodo man thrive, pakimodo kipida bibi na anak de Diyos. Tiene cuidado. God bless you. Until next time.